بیان درباره سردان و شامده به تایبتی مبست آوان جوه سردانه با جمع حکومت شامی چیه کرم که همی زانیاریان شتاور بگیرن سیما روز باش وکو کمرو دکاره بیجه که اف شانده پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدایه او که سیما رو نکاره بیجه که شانده ریوبریا خسره جبر که حرسی اندامین بیشانده جه هفسرو که پارتیا یکیتیا دموکراتیک پروین یوسف بکته سما بقداش ریوبرا گشتی پیوندین پیده پارتیا یکیتیا دموکراتیک و سلیمان عرب ریوبری دستیا شارداریان یا ریوبریا خسر بکته اف شان جوان حرسي كسان بكتي نهار الشامين اف دروج والبوري بلانا وان ويدروج دنجي للشامي بمينن سيما او جلكي بالداري ويكينا كل سر راغهاندني درنكفن يعني داخلانيين فرمين نادن راغهاندني اللي هفديتين باوايا كي راس طلاس بحكومتي رجي بيك ناينن اللي مروف دكاربيجا سردانا هنك بارتيو الين سياسي جبول هف بهارتنا نيرينان بما بستي في ارمانجي للشام مينا اللي بأوايا راست راست هبديتن دنا برا فيش عندي حكومتي ده لجوري زانيارين تايبتي كمردس خستنا تشينابن وقتها هبونا وان مانا وان الشامي وهاتنا وان الشامي جبو انجام دانا تشن هبديتنين جدال سر استا بارتيان سر استا تفكيرين سياسي سر استا سازيانا نقل سر استا حكومتي يبقى أوايا راست راست افشان الشيكا سان بيكتين وكمن قلت هفسروكا بحيديا ريبرا جيشكي بيوندين بحيديا وبقالي وبارتيين سياسي را بجبنج بو لهف بوهرتنا نيرين سياسي وهفدو ناس كرن وهفدو ناس عندنو سردانا چند سازية دن وبكن لي بقواين فرمي دانو ستاندن دنافرا وانو حكومتي دوي تنبا مجالكي هول دا ام هذا خوانية كي جوابستينن لسر سردانا وان جبو شامي سيما لأول سروية كي رجدن كو نها حالي حاضر ناخوازن لسراغ هاندني ده گلک سپاس کن و بیان پتاح نو چگانو داو لشامی